Doufám, že chytneš Rage jak studa v tomto, ale já už jsem pohodičky, že týká nedobu, já už jsem ovládat, absolutně. Jo, a jdeme do piče. Pojebány! Proszę, i kasa, proszę. Ja som z prvej lampy sa neviem dostať na druhú, kurva. Nie! Ty kokot! Predal som to do piče, či nie? Ja som to predal, Maťo! Ok, teraz opatrne. Toto predal, toto. Toto. Počuj, ja som to... Nie, počkaj, teraz. Počkaj. Ty kokot, som to spravil. Je tu, ten long asi nebude, u nás je tu. Pojďme spolu tu. Pojď. Ještě bude side možná, jo? Je tam. Ještě ten long, je side. Je? Ne, už je mrtvej, na side byl. Aha, na to je. Pozor na dluh. Co má to za fotku, ten hamburger, ty vole? Se želvou. Oučku. By the way. Kde je bomba? Nevím. To si robíte. To vážně. Ja mám zrujnovaný život. Není horšia hra než toto. Není. Neverím. Ja by som ti takú najebal. Počúvam, že tak zbiel ty kokot. Pojebaný z doprava. Rozmýšľam, či by to vylepšilo náladu, keby som teraz sadol do auta a rozjebal ťa na ceste. Podľa mňa hej, ty Vieš, čo na tom najhoršie máte na tomto všetkom? Že aj keby si náhodou mal také vajca to spraviť, tak by si prišiel, dostal by si na piču. Takže by sa iba popálili ako kot. No. Strašne by si sa dopálil. že by som tam nacupíkal jak roh a hneď by si ma rozjebal medzi dverami. Vieš si to predstaviť? Ako by si mal náladu potom? Povedz mi, ako by si mal potom náladu. A ešte by ti dali policajti pokutu potom. Išiel by som niekoho dobodať, skúsil by som raz, nevyšlo by, skúsil by som druhýkrát, niekoho by som dobodal. Chodalo? Dva sú house. To je dobré, že sú dva house. Bčko mal to. O kurva! To pojem!
Ten jak spanikařil. Nám jde. To bojím, že mi dá... Teraz, boom, nice! Where is last? Where is last, guys? Nice, jsem najlepší, já jsem prostě najlepší z toho sniperku, more, najlepší jsem. Najlepší, všetky jednotky, hned vypínať na mŕtvy, na 16 kg pri 80 ľuďoch, more. Touch, Hanzo, touch, Hanzo, touch! You fucking trash! Odfoď to Restovi, kde si? Počkaj, idem mu to odfotiť, hej. Nie, že by sme ho nemali v čete, ale idem mu to odfotiť, okej? Okej. Sme na konci. Či? Tak už idú taký na to? Veľa šťastia, Rando. Nie! Kurva, prosím! Jak ja prejdem túto hru, ja vám hovorím, chat, jak ja prejdem túto hru, tak sa najedem ako kokot. Áno, mám piči, budem alkoholik. Mám piči, budem alkoholik kvôli hrám, je mi to úplne jedno. Takže v Paríži, hej, a Imgur. Okay, čo to je? To je kurva čo? Čo tebe by ste jebli? Bože, vy ste tupci. Čo ti jebe, vy ste takí idioti tu došli. Vy ste totálne jebli, povedí vám. Čo ti jebe, pičo mi na vlastných vrátky. Iba. Jebe, už je moc ako to chápeš, no? Toto už ste prejebali absolútne. Bože, vy ste jebli. Je tam. 40 má. Takže Ivan má plné bříško a dává. Hej, no. V dropech AUGčko a 200 slipa. Ještě jedna se na slipa, která není to slyšet, ok. To má hlava! Kreběče, boys! What the fuck? A toko sa mi stalo ráno, vstanem ze popici den a poznáš ranne kladivo. Mávaš úchylky. Stanovacka vyjebaná kemping centrum. Hovorím si, že idem sa naranajkovať, postavím sa z postele a mám Kilimanjaro dole. Tak som ho jebol za gumu na nohaviciach a si jel sa na papat, Tam on už vie, ako má máchať s tým kladivom. Ale ja fakt netuším. Nedal som ho tam, nedá sa to tam dať. Ako tam dám? Aha, ja to musím držať. Či ako tam dám? Nejde mi to tam dať asi. Vieš, že som mal bol s nejakou babou? Už som bol oblečený, osprchovaný, oholený, fešák, nie, navoňaný, všetko. A posledný krát, že ešte som mal tak 10 minút, tak som pozrel jej Facebook, nie, a začal som preklikávať fotky. Vieš, a klikám na fotky a zrazu pozerám, že kuku, a hento som si nevšimol, predtým sa mi zdala tých 20 minút dozadu sa mi stala nejaká peknejšia, vieš. A tak pozerám, že kuku, no tak som klikol na nejaké to, porníčko a prebláfal som si švonca, no a zrazu som jej napísal, že sa mi pokazilo auto, alebo že... niečo tak, no. Action conversion, man! Dude!
Ježíš, držte píčovi skurvený sračky, ty vole. Normálně jste skurvený hovna, trapný, ty vole, Kodráševský, drž píču, ty kundo, jedna vole spíčená. Jsi skurvená nula, Kodráševská, skap, ty kundo. Ach jo, ty vole, Insta Kodraš stream snap. Chovám se k životu, jak kdyby jsem hrál kostky. Bude mi 20 let a udělal jsem dost chyb. Házím je poslepu, přál bych si hodit čestky. Popíšu celý sešit, potom zavřu od něj desky. Cítím se hezky, i když mi není OK. V očích má blesky, radši do